Ababukeli bethu bawathumelile kama-video abo bephawula ngalolu daba. Mase kwenteka nje ngaqala la kanje ngalo kanje sesenda njani ngoba nje wena ukhuluma ngana iPhone ya 4000 simthathe kuphi 4000 nami nje ngingi 4000 bamile yayibona angisho ukuthi wende kabi angisho ukuthi wende kahle naye angisho ukuthi wende kahle lokulaba kwende yinye lento ukuthi kumele zingayivele silungise nebantwana ningasongelani futhi nangabe ngalendlela lo labasho ngayena athi sitebe la ekakapheli vele inhliziyo mayisebuhlungu nami ngingasho ukuthi wena. So guys, mina ngamjabulela uMaki because bekafuna silungise izinto kahle singafikisani khashana. So bekangemi nami bekangemi nemntanakhe bekangaye ngakuthi ke lona ngoba umntanakhe lona unjenjanyana. So bekafuna silungise izinto kahle asambe nokuphatha usive ukuthi kuchubekani. Wathi-ke akekho isinamhlanje akekho ungqona makunomuntu omdzala ngithi-ke lithi lami akunankinga kufuna sifike la khaya sitova ngawe na utawuthi wena ayikakapheli ukuthi kanti itawuphela manjani makwendiwani-ke ibe kahle ngoba phela kufuna siyilungise thina. Mina ngiyafuna ukuthi ifoni yakhe ibuyele ibe kahle nale yakhe ibuyele ibe kahle ukuthi sitabe sikwenta kanjani lokho nama ngathi inhloso yabo konke ukuthi ufuna ukugqineke sibuyele sibumbano sibe munye uphile lempilo lebezivele siphila kube bede eqabana yabona. Umama ushiteni uthe mama ke uyafisa ukuthi ifoni yendodana yakhe ibuyele ibe green nale yami ibuyele nayo ibe sharp. Okay, ngikuvile ke lokho. Into entekile ke manje uthenga ifoni yendodana yakhe 1.5 eyami ifoni yona abasakhulumi ngayo. Eyami ifoni into lefile isitolo ing800 eyakhe ifoni lebayithengile ing1.5. Okay, angali mina ukubhadala hayi ukuthi angifuni ukubhadala but umbuto wami nje uthi mina ngibelwa yini eyami ifoni ilunga nini ke yona ngoba ifuna 800 esitolo ifuna 800 uzilunge bese mina ngibelwa yini shotha yami indaba isavakali kahle mina ngilwe njengoba asho mama ukuthi athi ke yena sifuna silungise izinto grand ngiyalongidimisela ukuthi singatilungisa izinto grand kodwa kamanje eyami nayo ifoni ngifuna ilunga maye ngalunga eyami ngiyayikhipha le mali ngibhadale le foni ngiyayikhipha nje funa sibeka kanjalo nje ngoba mina futhi mina kumele ngibhadale le foni bese ngiqhubeke ke mina ke nalesikhehlekeshe lesemanje kube kunguwe futhi lo wasukela mina bula le foni yami bese mina ngimthengele ifoni futhi ayinayo isenso lo ayinayo isensa nje ayinayo. But umama bekakhulume kahle ukuthi uyafisa ukuthi ifoni yakhe ibuyele ibe sharp nale yami ibuyele ibe sharp. Ngiyavuma nami ngiyafisa nami ukuthi kube kanjani ase silungise izinto ngolayini ungasafarishe lo muntu nje ngiyacela.